Babafowethu kubonakala ke umthandeni SK ke ehlelwa imana ke emnandi kakhulu ke ngaphansi ke endimeni ke kaMaskandi njengoba ke epostile ke lapha ke ekhasini lakhe ke ethi ke unemicimbi nje kuphela ewu14 ke okuyinto bafowethu lena ke enkulu kakhulu ukuthi ke sazi ukuthi ke amagigi ke aseyingcosana ke esikhathini samanje kodwa ekwazi ukuthi athole imicimbi eminingi kangaka ewu-SK nje ukuthi ke kumele ayigijime. Sikhumbule le micimbi eminye ke akuseke yoMaskandi ke kodwa ke iyambiza imqashe thola ukuthi ke yena yedwa nje uMaskandi osuka khona asazi ukuthi wenza ngani kodwa ke abantu abaningi ke bambongelile. Bafethu ngicela ukunibingelela nje baqala ukusijoyina kuleli khasi ngicela benze ubulungisa ke bacindezela button ka subscribe ke baphinde balike lama video ke enginenzela wona. Bafethu ke okuhle nomusa ke ilandela ke insizwa yasemdlejeni sikhuluma ngomthandeni SK ke lapha ke igcokamelisha emculweni kaMaskandi ke insizwa ke eshaya ushunu ezasehholisi ke lapha ke ebonakala ke ihamba kahle kamnandi endleleni yayo enhlanhla ke lapha ke njengoba ke kwazile ke ukuthi asivezele ke ukuthi na imicimbi imkake ngapha ngafter left and right ke njengoba ke sibona ukuthi ke imicimbi isingcosana ekhona kodwa ke abonakale ke avelela ngalolu hlobo ke lento bafethu ke ikhomba ngokusobala ukuthi ke ushuni ke ezasehholisi ke umthathe wamfaka ezintweni kakhulu ke we-SK njengoba ke siyabona ke ukuthi ke eminye imicimbi ke yena yedwa ke uMaskandi osuke ekhona imicimbi eminingi ke kule ayisipostela noma ke kule ayivezile lento bafethu ke ikhomba okukhulu ke lapha ke noma ikhomba enkulu ke inhlanhla kuyena ke umthandeni ngabantu abaningi ke bambongelile ke njengoba sazi ukuthi ke insizwa ke ezihlomo kakhulu ke ebantwini thina ke sikuthatha sikubeka njengoba kunjalo ke lapha ke sithi nje hlala nathi khona la uma kukhona okunye ke sikutholayo ke kuncane kukhulu sokuletha njengoba ke kunjalo.